Nyamu bagian jiwa urumah dihormat ayah bunda supaya kita nyamu bagian jiwa urumah dihormat ayah bunda. Saudara bermurtad beryakin agam berhinam wajib tanya padahal supaya tepat keibadat pada yang wajib agam berhinam wajib tanya padahal supaya tepat keibadat pada yang wajib. Allah wahai bunda wahai ayah beli tengah nak masa tajuan batam perben supaya anda tanya bagian jiwa Allah dihormat ayah bunda supaya anda tanya bagian jiwa Allah dihormat ayah bunda. Terjuban tengku menyobaku piharaja Johana sotim wajib maku nabi upah hadis firman geyumanan tetepku pegang Johana sotim wajib maku nabi upah hadis firman geyumanan tetepku pegang. Wahai bunda wahai ayah beli tengah nak masa doa batam perben supaya anda tanya bagian jiwa urumah dihormat ayah bunda supaya anda tanya bagian jiwa urumah dihormat ayah bunda. Cucu yang mesajur hati putih misegerta menandilai hati putih besia-sia terpelara terfaedah mengaji turi Allah Nabi mangun ayah besia-sia terpelara terfaedah mengaji turi Allah Nabi mangun ayah. Allah wahai bunda wahai ayah beli tengah nak masa tajuan batam perben supaya anda tanya bagian jiwa urumah dihormat ayah bunda supaya anda tanya bagian jiwa urumah dihormat ayah bunda. Berat tergantung pedang jamaah berat tergantung pedang jamaah mengajar lemah syiar agama bini agama hanya bapa tutup Allah lebih bayangkan ini agama hanya bapa tutup Allah lebih bayangkan wahai engkau iman agama wahai engkau iman agama syariat Islam bertelaksana tempuh bersuruh bagi tegak ya dalam Allah beta
توبة نصوحا يكوليكون بالمؤولى بدبريجا توبة نصوحا وإلقاهم إلى الآجب وإلقاهم إلى الآجب شريع الإسلام بدل سنة تبوب الصورة بدي أتقى ينلر الله بيتك رجاء تبوب الصورة بدي أتقى ينلر الله بيتك رجاء يا المسلمين والمسلمات بالأمورات لا مقدومة مريقلتان يوم تتأورات بك لعنت كلمة نبا ربنا بك لعنت كلمة نبا ربنا وإنهم إنهم أجل شريع الإسلام بدل سنة تقوم الصورة بجي أتكا ينر الله بيتك رجا ينر الله بيتك رجا كنتم تنقبون يا سورتها hukum Islam terlanggar terlanggar firman Tuhan Aceh al-aman raya binasa terlanggar firman Tuhan Aceh al-aman raya binasa Allah berizin Tuhan niba malamnya kamu terkena jalan ke doa doa melakir niba Tuhanku Aceh bermakmur dan sejahtera doa melakir niba Tuhanku Aceh bermakmur dan sejahtera. Mari kita bangun Aceh yang baru, Aceh yang makmur, aman sentosa syariat Islam bagai perahu jalan menuju pantai mulia, jalan menuju pantai mulia. Berizin Tuhan niba malamnya kamu terkena jalan ke doa doa melakir niba Tuhanku Aceh bermakmur dan sejahtera Aceh bermakmur dan sejahtera. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.